Bartimaeus imkhumbuze umSamarithiyosi abehleli ngasemgwaqweni acela ukuphiwa. Wathi kube eve ukuthi nguJesu waseNazaretha. Wamemeta kakhulu athi, Jesu ndodana yaDavide, ngihawukele. Labanengi bamkhahlameza bathi akathule. Kodwa kwaba sengathi bambangile. Washo kakhulu wathi, ndodana yaDavide, ngihawukele. Jesu wema wathi, mbiteni. Bayibita lemkhumbuze. Bathi, ungesabi, sukuma, uyabhidla Jesu. Yalala phansi ijazi lakhe, yasukuma, yabanga kuJesu. Jesu wayibuda wathi, ufuna ngikwendeleni? Lemkhumbuze yathi, mfundisi wami, mane ngibone nje. Jesu wathi kuyo, hamba, kukholwa kwakho kukuphilisile. Masinyane avuleka amehlo ayo, abona, yafe ilandzela Jesu eluhambeni lwakhe. Amen. 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 Siyabonga bazalwane. Kulendzaba lena lejwayelekile kakhulu. Siyayazi kakhulu. Nebantwana ba-Sunday school nje nama kubafunde ngayo. Indzaba lejwayelekile kakhulu. Nake namhlanje siyaphela bazalwane. Nakuthi nje waqaphela emanti laqedzana emanti. Waqaphela emanti mayimaphibo laqedzana yini emanti. La siyeva ukuthi Jesu wayena wakhamba kuleyindzawo nje makulesinye isitaladi. Wasinakathamba khona wakhanza ukuthi bekunalomnye ibanga lebekayibeka sinahlala khona. Njengoba nathi nje labanye nibabone ukhanza ukuthi badzinga lusito nalapha. Nalona kalokunjalo wahlala kuleyo ndzawo leyo. Hlala nje ukuthi manje akhona ukuphila akabona abantu akucela bamsithe. Wasiyeva umdumo ukuthi kunemdumo ngathi abantu bawumtela nje kunesithuko esitabo abantu abedabo. Labanye baye bakhuluma uJesu. Nguyeva ukuthi uJesu lo daba. Kanti bekevile ukuthi besafile kwaJesu bekavumile. Ahamba adume igama lemlomo nje kukhulunywa ngaye kakhulu. Avile ukuthi Jesu lo tafula emphakathi uyede namkhulunywa ngaye ulikhambi noma ulikhulu. Lo Jesu lo tawini bazalwane ulikhambi. Bafika yena amkhulu mehlula. Ehliyweni yakhe waswela decision ukuthi namhlanje noma kanjani kulokukhuni nakulenkingi nakuhlupheka lengubo namhla ngiyasiza noma kanjani. Amen. Ngivile kakhulu ngalo dawo so kuchiftika ngemva so ubonawe nami ngiyati namhla ukuthi langa lami namhlanje ngiyaphila ngiyasinza ngiyawuthola ukujabula ngiyawuthola ukulamleleka kule nkinga nami lebenayo iminyaka somadala. Nakakhamba ke Jesu lapha-ke asasadudana kuhamba kulomuntu lona avele-ke ihluleke ukuthi baba umuntu lona njengoba iBhayibheli lifile baseBhayibheli ihluleke kanjani ukuthi baba amemete lo Bartimaeus amemete kakhulu ukuthi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Jesu ndodana kaDavide ngenzenjani ngihawukele. Lithi iBhayibheli asamemeta athi memetele la yena amemeta kubani kuJesu. Akifunela kusito kubanyena kuJesu. Akifunela kuphila kuJesu. Angakhulumi nemuntu, angacela ukuthi umuntu lomunye angamemete igama. Amemeta nje igama, afuna ukuconnectana nayo. Amemeta Jesu kuphela. La esikuwini. Lithi iBhayibheli wasekuvela emaphiko lamanengi. Lithi labanengi
bamjulisa bathi shut up. My question is bangenani bona balahlekelwa yini kumemeta kwempunguzi? What's the problem here? Yini inkinga yakho? Ukukasta ngalonto minyaka yonke every day noma lina uhlala la estradini lomuntu. Namuhla the problem is ukuthi namuhla umemeta Jesu. That's the problem. Avele maphiko from nowhere. Athi shut up. Listen Bible kwaba khona ke manje kwathi bayambana wamemeka kakhulu. Hallelujah. Afuna usike la kuthi. Afuna bona. The Bible tells us we. Wabyenza balontusa we. What's a mide? Na befika ufuna kwendele. Just while we are honest. Uyabona kakhona bambambile yethu ngakho uthi ufuna kwendele. Declare. Shana. Kuluma. Khuluma. Speak. Wonke umsomkhathi ufuna. Oh, Jesus. Manje unyama keni ukuthi ufuna. Bese bonke nalapha bakuthulisa bese ufuna. Ngoba nama ngifuna ukukunika sinyenyele ukunike ngaleseka ngiyatshotsha. Ngifuna ukukunika lento nabantu abona. Lo icelile. Ufuna ngathi wathi inkosi mfundisi ngicela manje ngibona. Hallelujah. Manje akufuni mali. Amfuni kunjini. Amfuni lokunye. Amfuni izulu lehle. Ngifuna inkosi manje ngibona. That is my need. What is your heart? Hallelujah. Amen. Then wakala wakhombisa timbaba temlambela tu wakhombisa timbaba tofia futa family wakhombisa timbaba ukuthi ufuna ukuhamba ufuna khona ufuna afundlana ufuna khona ufuna kumba uyakhola baba ulahle konke bemhlaba usukumele nje badlali baye presence yakho ukhona wakala nje wena njalo utawenza baphili. Oh, Jesus. Nafuna ukujabulisa kudosele phansi. Always kingo la uNkulunkulu mthatha njalo wasukuma nje wathi nje ufuna ukwenza into tendele for the Lord utawenza emaphiko la kudosela phansi la kudiscourage yabo la kwenza manje atakudosela phansi nemlokazi akasakhulume utawuqala ukukhuluma ngalo nomnyango kuhleba utaqala ukuhleba ngalo la so sikumele njengoba thina lwasukuma wathi nakasukuma bavela abantu abaningi sibabuya bahlanganyela impombothi bonke bayihlanganyela bonke abantu abaningi why so ufuna utasehla usinkosi futhi Yesu uvela tinto angathi babanintwa yini abantu basukuma doza namakhosikazi labaningi they said shut up to the blind man. Hallelujah. You know, Spirit of the Lord. Let God just song his cards. Usuku, Nemi, no matter Gula, no matter none, no Kosan, no more Kulu, perhaps Quap, Alanatele, and Botamu. Amen. Ginema? More people to practice. Usaha njalo alamatela kudale alamatela kukhona alamatela kufunza live alamatela kuthandaza alamatela kustabantu alamatela kwenkakonke kwesinkulunkulu konke lo moya kaNkulunkulu lo lapha kithi lo hamba nathi lo vale kithi lo hlala kule ndlu leyo thempeli la kuNkulunkulu lo moya kaNkulunkulu njalo akwendeki athathe holiday ekulangaleleni indoda le. Amen. Batlalele emavi lavela enyameni ahlala nje akudosela phansi nje uziniwe wena mshakuthi wena mthatibala wena ukaayinwe wena kujanja liphimbo lelivela enyameni bazalwane lesikhathi bakudla inyawo kungadzingeki bangabonakali kungabi njani ngamaphimbo lenyama bakudosela phansi ngoba le tinto etimbili ziyamelana umoya nenyama kuyamelana
these things ne-language yato le-spiritual ikhulumako inyama nemoya libhayibheli siyamelana nakathi moya bekhuluma inyama nakathi moya yakhuluma inyama nakathi moya yakhuluma inyama yaphendula inyama isinakunqoba lo moya nawungakwati wena lo uyahlala njalo lo moya kanti i-church man beyi-Christian uyahlala njalo uhamba ngephiko lalo lokudisconnect yalo lokudeza imandla loyinyama yakho kunabazalwane namhlanje nakuba iminyaka lesobaqala ngayo khona babakhashaki kakhulu libandla ngabe lithwele namuhla tinkulutini lengabe emkusweni wenkulunkulu tiyendeka bathi kusente manje libandla lihlupheka bakhona alinzawo libandla bakhona ngoba bahlala njalo balala nabo umuntu badosela phansi benyama liphimbo lelikhulumako lelilangadelelako lelisinatindlu lankulunkulu lelilambele ukuqhumana kunkulunkulu lelilambele ukuthintana kunkulunkulu leliphimbo lelo lelilangakathi kwakho bazalwane hlala njalo inyathela inyama impilo yakho yonke ukungabona bakho usokunami uphela kuphi emoyeni uya-evaporate kwento enjani uyanenga ngemasondo usuyawasha ngemasondo sekwento enjani wentambo nje unani ufika uthi umkhuhlane usuyagula usuyalala uyafika umkhuhlane uyagula umkhuhlane uyakuthesta nje ukuthi uqinile yini na le nyama iqinile uyakuthesta nje bagula umzathi bahamba bashaya 11 bahamba bayekuzela uyavuka bethe inyama beyingafuni ever the word of truth on that particular day. Do you know what it is to live in Kenya? We are over kufanana nabo, but the real McCoy, the original, you will never get it there. You will never. Record it, but you will never get the atmosphere of that particular day, and that thing original is so original on that particular day. You will never. Pastor, never from some to write a blog. They play a role here. When you put discouraging words. Be careful of the discouraging words. Be careful of the discouraging words. Of voices. Discouraging voices. What happened? Labani tuwa ngisho magic yakuma. Labani unfortunately. Labasebenza emafi ekutosela abanye phansi. Bafrontline. Njenga nalabani bathi. La frontline ikumele ahlosibele. Kube ngibo labatosela labanye kuphina. Phansi nemafi la. Leke emafi taketa emandla from the frontliners. Jenga Judas. Scarlet. Judas Scarlet wa hapa na Jesus ndio. For this. Na wakhetha nakubuye emthandazweni Jesu kokuthandazela abantu abasebenza nabo Judas Iscariot wakhetha by frontline hamba nabo Peter hamba nabo John hamba nabo Jacob Bartholomew hamba nabo ekuncedeni hamba nabo alakhathi na futhi angathi noma wakhetha uJesu noma wakhetha laba bathi wena laba sinikelela bona yonke inzalo baphatha wena Judas a frontline kodwa lalela wakuguquka phambi kwesikhathi wakuguquka Judas wasebenza Satan devil's agent alakhathi kulaba wakuguquka wasebenza Satan abantu ngibona Jesu naye nakhona ulakhathi naye usembi wakujika wasebenza Satan nikhona msana amen kwasingalela kwahamba so bahamba bashumana bafike eBethania Nabafike Bethania kwasolo unyama lokutana inkosi umzalwane kwento kaNkulunkulu phakathi kwabo yawo je umzalwane no lithuba selivele ukuthi ngibusisele ngiyeke now that for me to be blessed ngiyeke
nginabo lengamhlohla ngawo nginabo lengatsiza ngamakundodaba nginabo ngeke lethu wena Maria nemafutha ladingeka kakhulu kangazana ladingeka kakhulu amafutha very expensive ointment waqotha nje nje waqotha nje nje lamafutha noyeta nyababe tithi washisha inyawo kaJesu asuke ukuthi yathi ngiyakhuluma manje sengiyakhuluma manje wena mama uyakhona alokudumile kwakhe mosha inkosi nangabe yakumosha uqina phela khona ngabe yakuqitha spend lapha spend khona ngabe spend wena qomlo ngicabanga ukuthi wena umuntu right wena inkosi yakhe wena uJesu inkosi emakhosi amen wathi sasinime ngicela khuluma Nkosi ngicela khuluma kuyonaka la mafutha ayamosheka ithi phansi sinala sokubhekelela ngaphandle banenga la mafutha asita abantu abambofu ngaphandle uthi ngese moya akahlanga moya wabantu longeko so he became more spiritual than Jesus. He became more spiritual than the rest of the apostles. He became more spiritual than men. He became more spiritual than the act. Never more spiritual than everybody. What is Miguel? When I'm Miguel, who looks at him, better one. Miguel. Come on, Kulmula, look frontline. Frontline is more influential. Who influential? Nangakhuluma amavi la ungathi uyekele zokupholo akhulenge ngoba ku frontline ema frontline azakubuleni mabandla esangena uSathane ngena umoya waSathane asasebenza uSathane angaba devil's agents ubese committee usebenza uSathane ube agent ya Satan to destroy the people ngemagama akho la phambana nalento nedarasontweni la phambana nalokukhulu ngikhondayo la phambana nalento leyiyo nine lamagama vela kumuntu frontline ngeke ngitshela ngalenye la kuthi ngithokeleza ngathi kulenye sonto libandla labathithe libazalwane not lonke bebafuna ukuthengela umfundisi imoto niyekubetha bale imoto lesha bahlangana labasana bavumelana labasana lavuthwa igama wathi lo munye kubo mina lafuna ukuthenga le moto khona kulama dealers la ngisebenza khona futhi nginesikhundlanyana bas kune percentage labasophulela yona ngasemoto yavuthwa nje abavumela waqhamuka bafika late was a lawyer by profession qhamuka late wakazi bavumelele bazali bakope igama lokuqinisa konke silazi imoto sitayithenga siyasebenza we've calculated we've calculated what was the same contributing with license sinema project one ageka committee main committee ageka committee okay committee kuthi nje bayamsebenzisa abo MC endenjani abe asiyakombeza ugakho endikoke kodwa ngeke committee what's the other sinema project setapita ukuthi baconfuse what is bayeke iminyaka itala ku 15 ubanibani solo kwayeke lama project akabonakala oh sengiyeva lo muntu lo abechobele negroup lezonda umfundisi nasonjwe so knowing ukuthi usikhuluma yathi afika big devil kwaba ngento abayihlohlelethe bakuye ngangempela washabalala kwabili wallahi umfundisi
discouraging for speaking. Yeah. Abedlite onye kuplana nkulunkulu abedlile maplana nkulunkulu kodwa nkulunkulu ayibheka ngumplana kodwa amdile nkulunkulu nomuntu lolalo ligama lenu bheka lo dabo Judas Iscariot treasure of the 12 let's go now when you get imali unikwa yena sifaka sikomeni kwethu Mary never apologized akazama kuwalise mali kodwa ngikose konele wema uletha yendawo wema Maria waza ukubuda boJoshua neKhaleb lokwathi no10 wokakhuluma igama eqedza abantu imandla no10 bathi boJoshua neKhaleb no asihambeni siyekhona sinemandla kunabo Amen. Amen. we are not backing down Jesus. man wena abona abafundisi bobabemini abafundisi wasinani yema lelengwenda right kwasi Jesu wenda bona ngeke wenda bona Amen. ulungisela kuphela wakhe Yeah. haleluya Amen. be careful bazalwane wakapheleni emavi laqedela imali Yeah. ufika ukhethe leli lokusiqedza imandla belele Yeah. wakaphela emavi laqedza imali wena ngabe ukhola khona over the years la ukhona khona nyalo uhamba bayathikilikisa qedwa abantu uqedwa emandla ngemavi lowevako Dale, the Bible lithi Bartimaeus wase wathi kuyethula lithi kwaba mkhanya amemeta kakhulu belapho Amen. zama kuvume emavi amqedza emandla ambona Jesu uthi nami lale wena kuvukele phansi kwefamily uyakwazi kusizisa uyamaki uNkulunkulu akwendeti umbone uNkulunkulu akuphumelelisa lapha nalapha kunetinto nabantu abafakazi bathi khuluma bathi yavuma uqedwa ngemandla uqedwa emandla ngemagama ushintshe indlela yakho ushintshe nje ngemagama be careful of the discouraging voices hallelujah Amen. ngale inafika isigaba sokusincebe uNkulunkulu lenye ihamba emhlabeni kepha kuhamba kahle ngoba iyavalelisa futhi iyife ngeke njani na ithi mengcebe ngiyahamba manje ungitshele uNkulunkulu ukuthi angilanze anokho kudala batangilanze nawuhamba nje Elijah utshela Elisha ukuthi ngene njani mina manje ngiyahamba so ngihamba nje iministry itawusa ngoba sekuyambe ngcono kahle amen ngiyamthumisa yena kuze Amen. lokho sifundisa lokwa esiyamuluri kuthi ngiyahamba uthi ke lona ke Elisha wafanele ukuthi ngaphambi kokuthi athole something ku-Elijah lebese kahamba wafanele ukuthi Elisha kube nemaphiko lawanqobayo Never clear. Amen. What's that super change? Elijah people who from to better. What's Elisha? Hamba now. What's Elisha umthume eJericho? Wathi ngihamba now. Kukhona lekufuna lapha. Wathi umthumele umthume eJordan. Wathi ngihamba now. Ngiyahamba la angeke ngiyekele. Mara ngini kufuna. Nabafika lethi ukuthi ukhuluma ke manje. Bonke labantu ahamba khona ngoba indzawo zakhe lethe abaprofeti madodana abaprofeti ashilo yinye kuthi hey wena jika lo muntu utawuthathwa kuwe loyo uyahamba lo loyo omlandzelako uyaphi jika athi thulani yathi eBethel wathi thulani mina njalo niyathi eJericho wathi thulani niyathi eJordani wathi thulani njani ngiyathi kwazi bafaka lenzaweni lethite sibawe eJordani bamshiya wathi Elijah sesifike isikhathi ufuna yini ufuna Oh, Jesus. akwazi bongathi Oh, Jesus. wathi ufuna stand wathi nathi inkomo udolulazi kule bantu bazala bake baba
Ndawuthenje. Babhukusha bafuna isizulu ngayo indlela. Bafuna phakade ngayo indlela. Balambele uNkulunkulu ngayo indlela. Bese ngathi la emhlabeni babona umhlaba kulide lelide. Wathi lemufuna nje ukumnika ukuthi angikhethe ngiyaniketa wona ha. Ngicela umoya wakho phinde kabili ke. Jesus. Wathi noma kukhona ukuneka lokho. Kodwa ungambona nahaba. Dawusana. Bathi sakhuluma sahambisana kwafika isivunguvungu kwafika inqola yemlilo kwafika emahashi lamahashi lawa abantu nenqola leti abantu ezulwini lemnefenda teniwakhona inqola leti ngoba nadelo Elisha ngoba wathi bonke inqola yilanga tukafinza kwathe lamahashi lamahashi lawabona Elisha konke nemlilo ayibona yonke lemlilo yayigadze yena. Oh, Jesus. Hallelujah. Aba sinyenyi siyekinyangene lithini ebantwini abe asinyenyi senjesela sinokuqinisa wona laye inzaba yonke wathi nje la kakhalaza uNkulunkulu wathi inkosi asomvule mehlo abone lenqebe yabo bangakananda bangakithi wathi kwaku wabona emasha sanga sawubona imililo la sanga sayibona nenqola langajathi yonke lento le ihade incenga Elisha. Bese kwanje bazanathatha ke lona ke ionke zilinkuba yakhe waseyithatha Elisha. Hallelujah. Sengathi ukuthi asengiyitest Elisha. Sengishayela amande seqekuwo. Semashaya ibona uthathe le. Wathi pha. Hallelujah. Amen. Ubuya Lord. Ngobe emaphimbo amanyendikana. Ane futhi ngobe emaphimbo la spiritual. Emaphimbo emathotsana ema-prophet. Emathotsana ema-group like 3. There's 3 group sokuba 50. Lamaphimbo lebekathi angijike. Kusitana umuntu uyahamba amjike ngaqhubeka. Dale uyakufela tonweni apha kubheka maphimbo. Kanti wakwakuva mnanzi yokuhamba wavuka mnanzi qoba ade mina ngikhathaza ngathini kumnanzi khona Jesu ngiyene mina ngasamuyeni ngiyene manje khona ayinto yakho ekhuluma yonke ukhuluma noma ikhuluma ngesitswana noma ngesingisi ukhuluma ngayo dale ndakutshela nje yekela mina khona Jesu kumnanzi hamba nawe yeke nginefaka mina na nginefaka sikishoma nginetito sikishoma nginendlela ukuthi ngibuya ngibone ukuthi ngingakutshela ukuthi ngifani phakathi kwami ninjani ngaphakathi ngikushela ngoba ngilive ngeli you are missing out now the Christ. Hallelujah. Elisha. Wanqoba emaphimbo. La spiritual lebathi kajika phela mfayisile le. Dawuthatha wena uyaphi? Discouraging voices. Hallelujah. You know, le voice abazakuthiwa mjobe. Ngiyafisa kuyathi uthi ngabe yayinkanani enjani Jobe sonke siyathanda ukuhlupha kakithi kodwa umangala ukuthi yena beka understand ukuthi kwendekani why ahlupheka nje why ashika nje yena beka understand nesiphetho sakho ukuthi sitawuba yini lokulandiko namhla it is only the people around level understand nefamily yakhe ngabangani bakhe
understands kwendeka yena understand move phela kuJobe 23 verse 10 uthi asangivivile Yeah. ngiyawuphuma enjena njengegolide. He understood the purpose of suffering. The purpose yale love yemfundo I understand that is preparing me for igolide. Lendawo ngiyo lendawo ngiko ngale kukhulu nalolu ngobona namuhla. Ngiya understand ukuthi why namhla ngihambe la. Amen. Wathi senjalo into wathi ibambile ibambe shisa seyihlala enyaleni singakhona tenwa yakahle asonze lo amanye bekakhola bese salimele don't know wasonze lo bathandzana phela banjani abantu bathandzana akambona kukhula kanje akusemnazi lo uthi lo make angilethe isolution lapho ekhaya ngathi ngokulikhapha ngakuyini mawukusaka kuyendeka kulesa khamba letha kusaka letha kufa letha ukubahada usini uyenda asadane yabona ufubeka baba ufubeka nasufubeka lo bakatha mathi zabe khuluma abathama lo manje sibahluphe kakhulu akhamba sikalutho. There once just yesterday they were rich people of the area but yofa nje kakhulu emhlabeni batiwa everything was there. Namhla bafika kubenza bonke abantu bafika kubenza bonke. Uklale interest faka ike yonke mwero. Manje ke awusithi bambelela kungcono umthuke namhla ufe ufebeka uphele shi ukhombisa ukuthi uNkulunkulu uthuka yekela hlubuka asihlubuke namhla la phele bathi. Is that a solution? No. Is that a solution? No. Umzalwane lokukhulile njengeJobe waqonda ukuthi kwendekani noma sengibonile sengineliphunga lelimathumba sengije sengingabi but I still understand ukuthi kwendekani kimi noma sekukhonjwana ngami endzaweni yonke bekuswa ngami yonke indzawo but khona kade wasifuni lokufune sengijikela abangani bami kodwa I still understand ukuthi kwendekani kimi asangivivile ngiyophuma igolide. Yabona ke iphimbo lama kwakhe uJobe is the strongest voice ever. Strongest voice lengakhuluma umuntu lelo nakukhuluma indodza yakho umuntu makhuluma umfati wakhe umuntu oyihluleka munye loyihluleka lamehlula phimbo umfati wakhe lamehlula munye emkhulula asinya akhulumele bakhe bathi amehlula wazama kwetatawu bakhe amehlula Pilato wena noma sesitalo zokwahlulela emele Jesu dikukuthi ndimbane dithi etule sithambane akabeselwe ukhulula sikebe ngasi bara one man akahambe obet wena noma ukhulula ukusubonga lo mali wena komhlebele ihlebele ungabina lutho nje alomuntu lomntawenda yena ngihlupheka besibonke ngayo sima bathakabanga wayiva le nto kaNkulunkulu wayiva phela ukuthi hlabe likhulunywa lo lento le ipolishiwe from above lento le teaching lento le is a message from God but lapho sikuhlaba ukwanhlaba yashukele kwakhe ngihlaba yashukele kwakhe khuluma ngalilinye lithi akabethelwe akayisiphapha futhi kanti bambona sokushintsha inkolo bathi sithambane yena nje sithambane bambona sokuthi futhi kwasesithi uthi hey ukhona Kaisari wena into yakho la siyaKaisari but this one was a governor but khona Kaisari i-empire nawe into yakho siyakuwe uthi uhlala umsebenzi wakho sigebe umsebenzi
kungenani ngeke ngiphile but lethane manje ngiyozama ukukhuluma ngalenye indlela ukuthi ngisiteli sami simeke angifuni ukukhuluma ngoba le nguvule ngami umhlabile lethane manje ndawukhuluma ngalenye indlela ukuthi ngithini gezetana wathi ndani khona ngamagama uvumelana manje kodwa ngidise uyangidise bathi jobe wathi jobe yemana kanti uNkulunkulu sitawamkela lo mhlaba wayini na asitawamkela lokho ngalinyela uNkulunkulu no ngiyema nomiko bafika bangani bamusungutha bamehlule